Governo halo cooperação ho hospital ia Darwin, Austrália, ho decimo transferência paciente Timor-Leste. Mas que dívidas governo Timor-Leste e hospital Malásia, Singapura no Indonésia, sedang selo hoto, mas beda daun nei governo buka atau estabelece tan cooperação ho hospital Sira ia Darwin, Austrália, ho decimo paciente Husi Timor, halo tratamento. Enquanto porta-voz governo e Parlamento Nacional, Adérito Hugo da Costa explica, razão governo decide halo cooperação ao Hospital Darwin, tambah distância bicicliu ao Timor-Leste, inclui halo balanço no preferência para hospitais nebe antes ne governo estabelece ona cooperação. Sebenarnya ke Ministero Saudi datang merintah sama mana isi lokal lama kontak kita. Quando sudah transfer, quando itu sudah pihak kontak korpornya tinggi Ministero Saudi makal halo ini ponto saya macam regular korpornya depois kita bertambah bunyi di sana. Kalau sudah tahu yang dalam kata Laos implementan. Macam halo aproximação hospital kita mau requisito sesuatu tambah Darwin basic kita halo intervenção apoio emergência serba pasien serba kene kita bersama la tora sida to Darwin hanya serha sima tama ia governan kita hel na fanting mode hospital sira continua tona hanya Malaysia kita semos neba ora sira Bali kita ora sira apa Singapura ora luar isi Darwin ora sida de lato ora sida to precisa concluir a região de vida servita de vida itu tena kata osan tahun lalu 2024 selo balo 2025 ne osan tahun ratus selo e agora se te vou dizer nada osan de botar nesse negócio to side nos nós mas tem que verificar então se ne mais o valor 18 milhões ne mais não se queira tinang se foto governo sampai de tahu kamu untuk motornya atau tem que verificar kami nerega satu osan saya nos fácil kita nerega sebenarnya los fácil para osangat saja. Tahu prosesnya itu kalau kita tahu, maybe los halakon kita ni bon tadi, atau la continua kontrak hospital. Kamu hospital sekarang saya parcel itu ni, mesmo kita sales. Sira ia bon tadi atau opera itu mah belhal. Sesirlah bon tadi mesti la belhal. Aku reti la belhal itu pasien serba. Karena Antes ne governo halo ona cooperação ho hospitais Sira, hanesang ia Malásia, Singapura ho Indonésia, ho decimo transferência paciente ho Timor-Leste. Mas be tambah ho dívidas nebe ia, então hospital refere dadang ne sida belisimo paciente ho Timor, no ne paciente atus ida racing, maka pendente hela ho de transfere barai leur. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane yang botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.